your kindness. My Lord, let your face shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya ay kapayapaan at pagkakaisa. Ang rosaryo mo hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang rosaryo mo hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal.
Magrasyang bengi po kayo, kalagran ming kakrusada. Malaos kayo kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Dakal po kareng grasyang kikatang pagselebran, ding regalo yung pangapari, ding reliyoso, ding kikatang obispo. Pero syempre, nukalangan po menibat deni. Menibatla po, at timoring pari ang poring kikatang obispo, menibatla po king seminaryo. At yutam po ngayon king seminaryo ng Mother of Good Counsel, at kaya betaya po yung metong kareng formators na ning seminaryo. Maya pabengi po among. May pabengi, amontok. May pabengi po, kareng followers ng kakatamong programa. 75 years, Crusada, full of grace. Magpakilala kayo po among. Ako po'y Father Aljim Tuason. Ako po'y kasalukuyang Dean of Studies ng kakatamong Theology Department, Kentucky Seminaryo. Bali, 14 years na ako po, Kentucky Seminaryo. Mag-umpisa ako, ka-ordin ko. May destino ko kay Pre-College, anting spiritual director. And then after 6 years or so, may assigned king philosophy department as director. And then ngayon po, ako yung tinpin ng theology. So, Father Boris Saventa, mati ka seminaryo. Joke mo. Pero makanta na. Oo. So, you started from the seminary. Mayari ka seminaryo na. 14 years na kang pare. Yes, 14 years na kang seminaryo. Yep. Oh. Balo mo, ating kami dapat kayabe, ing director mi ang po mag-edit. Papagparian kaya kasi ni kabyasnan. Lupayan mampari, mas lupay pampari ka na ako, uling mas lagi makbusangot, kalpo ko. Ali, agkat ke, oning ibisan tuki. Kasi sabi na, madalas, wari ding anak magpari, na minsan nalawaman lang bisa, kiba pa pag-exam dala. Poto mag-exam, kung may pasar ko, ana. Makainla po kwento rin takalapari. Alwaman nila mag-exam, din kaya bera, kay ba't ilang may pasar, din kaalgoran ng bisa, ilang papasar. Ika among maraming mag-start yung bukasyon mo. Well, inka na po, very simple ya mo yung vocation story ko. Kalupad na siguro rin common. I would say common karanasan da rin kaya katamong seminarista, ang pora meging pari na. Siyempre, sakristan, active king parish, paninang kayabe din pari, akakit mo yung biyanin pari. Siyempre, king pamisip na ning high school, very ideal yung biyanan ng pari. But, yung talagang bala mo tipping point, bisa akong lungog seminaryo, it's really I would say, may nga krisis sa delanan king pamilya. And it made me decide to enter the seminary. And dyan pang siguro common nga ako, at least para ka na ako, o iting maging bunga. Wari nga, there's a blessing in disguise nga rin eh. Kaya karanasan ko, kaya vocation story ko makantaya naman. That crisis was a blessing in disguise because it led me to the seminary. Or at least I decided to enter the seminary. Itang crisis ay tamong yung kabisa mag-over kin bale. Oo. Okay, yung kayang tamong kwento na itang yako basta Bimiwas ka yung obrang bali. Pacheldo, Sabado, Domingo, basta mag-serve ko pisamban, okay, kaya sa akin magpastol kong damulag. Oo. Kaya, Sikan. kaya mas kilala king yung pisamban, yung pangapari. Itang crisis ay ita, yung migbunga. Kaya but eventually that crisis became grace na. Well, pero malino ka na ako, kasi ako very religious siya. So anak kami pa, mga di kami rosaryo. At yun na ka rin, datang mimitanam no rin yung bini, anak pa. And then, kabang daragol, may sustain kang pisamban. Then, may ka masanting ang modelo ka rin Paris Priest. May karal kayong masanting eskwela, Catholic school. O iting ka eh. I would say there's nothing extraordinary king kana akong calling. And in fact, inyalungop ko seminaryo ako man talaga isip-isipan na mayari ko. Bala mo, kaya ka na ako, subukan me. Sibukan kaya mo. And well, the rest is history. I fell in love with it.
Although I would say, naman tang maging mayan kasi linwal ko eh. Linwal ko seminaryo after philosophy. May gobra ko pa, may tinuro, ganyan. And explored my options. Oy, tama. King biya pa magpariya mo, pilang yung banoy ita? From philosophy kay ba theology, makantaya, may information mo? May kumpisa ako religious eh, Karempo Lines. So, king silang Cavite, karing ko may college, 5 years ko ka rin, then may postulancy ko pa, Cebu. Wala may exposure yata, karing king religious. After that year, decide ko pang lumuwal. Kasi, hindi na naman, hindi na naman problema kayong pamilya, medyo magkasakit kambye, and akong pangane. So, I felt responsible na sumawak pa. Kasi isipan ko, nung magdire-diretso ko na ako nyaman piya seminaryo, and then yung pamilya, daralan lang masakit. I would rather be with them. Total, na yun, mamalago yung pamagpari, nga ako, pen. Mag-decide kong lumuwal pa. Turo, magobra, for 3 years. Then, lugod na ng gino'n, naman may wala itang kapagnasan. Isundo yung pamag-aral, pamag-seminaryo. So after 3 years, kini ko mag-apply. King MGC. King na yan. MGCS, wow. So, from religious kay Bat Miras kaking Mother Good Counsel, Yes, wow. itang transition ay masakit? O same formation mo naman? Well, in kasing formation king religious, at least katang penibatan ko medyo maigpit. Uling, siyempre college, which is expected. Uling form na kayo, katang nunay charism na ning society. Kenny, kalub ko, medyo maluwag. Lalo na bishop ang buka nito, yan, director, yan lungub ko eh. Maragulya pa ulaga katang freedom with responsibility nga. Itang, edan ako dapat babanten. Matuwa na kayo, tsunang okay edad. So nung king makanyang edad, babanten kayo pa, something is wrong king the way you were formed, king kareng minunang stages ng information. Actually, up to now, makantayong adapt kung bala mo paralan mo naman to form our seminarians na responsable ka keng gagawan mo. Kasi potang pari na ka, wala na naman magbantay kaya nung nangkaipit pa, manggising mo, iyasa daw pa kayong bell ringer. Sa likod may alarm clock na yung bell ringer. Alaming gising rin seminarista, uling alamig bell. O nung pamanggising mo, yasa may pagyang magbell, something is not right. Kaya the way you're, dapat malibat na kayong initiative mo, yun mo. Oy, tapo. Manwala ka na, at lagi kong daramdaman ka rin kapatatang pari. Nung nano kanyang seminarista ka, yan naman yung potang maging pari. Oh, yeah. Well, nakabaywan ng ordinasyon. Nung mapangadi ka niya seminarista ka, mapangadi ka naman potang pari ka. Retang kainan mo, ang pongsikanan mo niya seminarista ka, naman mawala ditong bala mo, you are a new person, potang maordin ka. Yawari, atin prinsipyo keng theology, grace builds on nature nga na. Ano naman supersede ng grasya na ning ginuing kaya katamong pangatao. So, ito yung puporma na ning seminaryo. Yung grasya, guaranteed yan eh. Biyan ning ginuyan eh. Yung puporma tamo itang the nature of the person. Banganita, nano maning maging biyeda, kalwaldak yung seminaryo, nung may porma na itang karelang karakter, atin o alang magbante, biyayan da itang dapat. Tama kanya naman. Ang timoging seminaryo, Father, uling, syempre, formator la po eh. Iya po king academics na Father. Wow. Pero po tang evaluating meto nga seminarista, meto nga yanak, so involved kayo rin kanta na. Yes, yung team, panay kayong team. Yung director, yung SD, ang po yung dean. Kasi, wari, kayong seminaryo, atin tamong pibabalansyan eh. Itang hausan ng community life, your spiritual life, your academics, your ring pastoral experiences mo. So, reningan, pibabalansyan mo la. At ring formators mo, ilang mag-evaluate ka reta. Masakit yung mag-evaluate kay meto nga yan. Kasi Ay. bala mo, ika yung, in a way, syempre ito yung paralan nga pong ginon eh. At saka ito yung kayong role, bala mo you dictate, matsura yung word na dictate. Bala mo, ika yung
maging paralan nung inganak, Discern. maging pariya o lumalya. Yes, opo. Wamong, actually, inyang director ko, peka eke burindiling panahon itang time king pabanwa na mag-evaluate na. Kasi, itapin you are playing little gods. Ika yung mag-discern Ika yung mag-discern nung iniba, ika yung papalto biye, ugali, karakter, makalinyaya, king biye, makayungyungya, king biye, lubana, tamakanta. Ito yung pinakamasakit king obra na ng formators. I think king experience ko. In consolation mo ka rin, itang sasalpantaya ka na kena na kayo ng ginuken, binyening pesto ngayon kaya kayo, biyan itang grasyang kailangan nyo. And the better word is discern. No? Wow, kasi itang word na dictate, bala mo, ala nga karapating tao. Pero ito, discernment, talagang you will pray over it. Kasi ako, waranasan ko sa may palwal seminaryo potang mo muna, masakit. Pati rin ang kayabi akong miluwa seminaryo, ay lamig pari ding aliwa. Nemisa kay mo po, naman gana-gana. Ating luluwala bitter about the seminary life, sometimes even about the church, ning kay ilang maging worst critic na rin pisamban, na nung sabi mo ka rin. Definitely, you cannot please everybody. In kasantingan na ng prosesong potang discern la reformators, kaya beya naman potang i-communicate me keng seminarista in decision, mag-discern niya naman. So bala mo, it's not something you impose keng seminarista. Pangadyan mo itang grasyang sana, akit na naman tangakakit you as formators. Kasi, wari nang ngarapin, proximity, magkasakit kang akit malino, potang ikang involved, di ba? Kareng takala instances kimbiya, totoo ito potang ikang involved, as neng kasakit intindihan, may akit malino, pero nung aliwalan tao, potay ilang ating mas masanting vantage point, perspective, keng reality. Mga taya naman ka rin seminarista, nung atin lang iakakit na malino ang akakit reformators, iabe may kitang equation. Pamalila. At nung ilang magdesisyon, I don't think they will be bitter. Decision data, ikit din value. O itong importante, itang akit. Ako kanyan, dapat makanyaning anak ko. Pero itabi sabi na nga